жеттік. Түркистанның вокзалы космос мотор. Мұнда іштен де тыштан да мотор. Расурбек bütün terzilerini aşı bitirdi indi. Gündüz kararız bunda karar. Yapılan uyattılar, müthiş kurup yatam. En iyi de şaşlık pişirgenli. Türkistan'da kelip jetken biz. Neler poyuzlar yitirgen tege ne pravatniklar uyatmadı beni. Benim burunga kelip yatkan bir kızgına uyattı. Bitti baş uyatmagan bolsa şuklap kalaydım. Taşkent'e giteydim. Allah'a tavşırdık. Biz gelip jettik. Türkistan'ın vokzалы kosmos motor. Bunda içten de tıştan da motor. Расурбек bütün terzilerini aşı bitirdi indi. Gündüz kararız bunda karar. Yapmıştım. Bir kim degen yok. Hocalar yok. Şunday ürünlerini izledik var. Işıklar açık. Ne hakilip register ettiler mi? Atlı yolu bilme. Hostel. Yine şu kadar oturuyor. Analistikler de var. Şimdi işin hazır. Yatırmak gerek. Esselamu aleyküm. Selam hürmetli dostlar. Мен Türkistan şehrinden tünde kelip ornaştım. Мен hostel ko'rsatasım kele. O menga bek naqshadi. G'ajoyib hostel. Hozir sizga ko'rsatib ketam. Beyasi nibora 2500 tenge. O'rischa bizning 500 so'm. Lekin kirib qarasam, shu bayaga endi ebrlar taqdim etdilar. Aptirab qolasan. Mana qarasiz. Endi motor territoriya. Bunda tapşanlar da var. Motor iskamyeler, orundoqlar, üsteller, motor ittirib ağaçları o'tirtilgan. Shunday ko'rkam, tabiatli o'rin. Mana hostel o'zi qo'yatalisan, shunda bo'lmasini olasan. Hozir sizga ko'rsatib ketaman ishdan. Mana prixожий kirib joyitib o'tirasan. Bunda kuxnya için rizik pişirge qolib turmayman endi. Chunki motor kunlarda birisi de işte o'tira boshlamaydi, bütün tashlaylar. Mana hol. Тоже big motor. Аккуратный. Mana endi tualetlari, dushovoylari тоже чисто. Motor, bunda tag'in bir dushovoy var. Bunda bilasan televizor qo'yib qo'ya olasan. Wi-Fi ishli. Endi bölmeleri şipşiste, şkaflar akkuratный. Benim bölme endi ikinci tarzda. Şunda yok bölme. Big motor, big akkuratный. Hazır endi o'zime ertangi oshni yasadim. Men tapşanga chiqib o'tiram. Rizqlarni hazırlab qo'ydim. Allohga topshirib buldira olsam bunda Turkistonda 1-2 kun qoldirgan niyat meni Hazırlık özüme şunday bir aşım indi. Çünkü bizim putешественный максимально дешевый arzan ettirip niyetlengen. Birinci mertebe soңғы 2 yılda, soңғы yıl yarımda Coca-Cola içen köpten çıkan çok amanda şişeni ömrümde 3 mertebe piyala şişeden çıkan var. Mene rahatlanıp alıp aşıyım hali hazır. Derste okumalara gerek, öğrenip dolara gerek, aşağı da gerek. Allah'a tapşırıp. Ben dostlar, hostelden çıktım. Hazır barabız Türkistan'a qaragan. Nega men şulay soң çıqam, abittan soң çünkü mında 30 gradus уже Türkistan'da bugün. Bugün 2 sentyabrda mında qaman qızı. Men azrak şirlab turam, gipertonik. Şoňa nyk qızuda meňa yürü pek yaxşı näse tuguşy. Şoňa azrak dünýä soňgandy ketem. Allah'a tapşırıp
Barıp barıyız Türkistan'da. Yoldan çıkı bilen yakında Türkistan Plaza degen tergov center urnaşkan. Türkistan özü zor şehir tugulu. Şu elmet tiresi, elmetten de belki gerekli. Lakin bunda takılgan akşa, ol Karazini tergov centerlar. O şunday motor yerler yasalgan. Mana naqmaqli motor avtobuslar. Aştav, hostel. Lahatron Alimbet, bütün sefer. Motor uğramlar yasalgan. Evet. Bir yaş burada bakın. Bunday Big motor skrir, mimle türlü ötüp gittim. Ben amanda şu timir tümür arasında utlar kabına. Yana big motor itirip canım tura. Yürürge gulettirge big motor banda. Yani araşini sisteması big yaxşışlı motor itirip sular sivile. Tarışirek bilen jıyılıp turgan banda kimdir? Babay selam aleyküm. Babay da var aykarla bereketlenip. Big motor Türkistan'ın mana bu yerlerde. Center'ındık diler indi. Ekiyet diler Türkistan'ın center. Ekiyet bitti motordaga. Hakura bizim sizin bilen çünkü bunda bir güçlü kompleksler var. Bu kompleksler kurup bitiririz. Hayır şitil kibik. Aras. Netinde meşleri de kurne. Bugün bütün son kurubuz Allah verse. Bunda indi zor kompleks. Çık motor itirip yasalgan. Bunu anlap direkt çekişiriyor gerek. Oy subhanallah qarağız. Mustiklar ne kadar var. Büyük motor. Onda otlar yürüyor. Onda tağın şuşunda yok. Ağları neyse. Samakat olup bula, Vilsapit olup bula. Onun için Kaspi Bank gerek. Karadan çık motor yasalgan. Türkistan hakimligi degan, hakimat administrasiya degan so'z bitin. Meşti Hacı Ahmet Isavi'nin ne milyardlab tıqqan deb söylegenleri bu şehirge. Şundan da şolay. Qarasın çık motor. Maşinkalar bilen yürüyoruz, dikkat aytta bizde 5000 tenge de 1000 so'm indi bu. Men alas kelmedi. 5000 so'mga men 2 kun gostinitsada qon olam. 1000 tengege. Bayda yürüp barıp çıgam suda isteyim. Ayaq esense Allah'a şükür. Yürüp görüp getirge gerek. Abыстайлар жыйылышы барагында нидер. Бик көп битерип мотор итерип кийинген апалар жыйылган. Artistler nedir? Мероприятие булган күрәсен. Карагыз. Yani indi motor maşinalar verirler. Akşam төлесең. Bu bunda indi motor itirip kiyinген apalar. Молодцы. Apalar. Tataristan'a selam eytiniz eli. Kazan selam. Kazan'a selam. Siyo молодцы. Kazakistan'a Kazan'a selam. Siyo. Türkistan'dan selam. Siyo молодцы. Selam. Kandaysız, жақсы mısınız? Молодцы, красивые такие motorlar var. Edemi var kızlar. Siyo mene bit. Yürüler. Yürük, görük. Mavzoleylar tura. Anda ko'ramiz bugün kuni bo'yi men shu sentrni qarag'a deb kelaman endi. Bunda bek zo'r kompleks olib desa qarab o'tiramiz. Akabitasi shoptirib yuringlar. Biz akanapkina kelamiz Fontanoviy kompleksga. Qarasizchi motor bunda. Fontan kompleksi. Yani lotus chechagi o'sib o'tira.
Karagız. Kantan. Evet, Bafak'ta Türkistan cemaat şül ortasında ornaşkan şül dibinde. Şunday polupustinny jir. Köpme su. Köpme sistema yasalgan. Әлі музыкальный фонтаны, музыкасы да бар. Ана артта мавзолей көрінә. Обязательно келегіз Түркистанға. Менің Қазақстанға баруның ең зор сәбәпләрен бірсе шул иде, Түркистанды көру. Şey yaratı turunda söylеп бетереп булмый, өлеп яраталар. Гел şeyini алардың, менә шушындый бөтен җирдә. Карагыз менә. Өстән узагып торган мотор иттереп. Вот серьезно, поездда баралармы, урамда утыралармы, менә шушындый şeyник, и шушындый şeyниктен чәй эчәләр. Готовый сөт белән, еще арпа салалар шулда. Даже кибеттә ниләре бар, şeyләре уже арпа белән буталган. Arpa түгел, гафу итегез, тары белән бутадым. Тары ярмасы белән буталган. Разынчык мотор итеп ясалган инсталляция. Бик дөрес иттереп карасаң гына турбасы күренә, булай фактически турба почти күренми дигән. Нәкерләп кенә комплексын эченә кирип карыйм бит инде хәзер. Стеналар белән мотор итеп ясалган. Кибетләре бар. Selam aleyküm. İşte kararız. Çık motor kompleks. Görüyorsunuz da. Bütün жақtan oturtulgan, yasalgan. Hürmetli dostlar, mene biz Ahmet Yesevi'nin mavzoleyine barabız. Bu mavzoleyga 600 yıldan kübrek. Bu bik tarihi bina bulup tura. Hoca Ahmet Yesevi ol indi özü bik burungu galim, Sufi galimi. Ol özü 1100 yıllarda yaşagan, yani indi 900 yıldan artık. İlk ol şoşa jirliklerde halklarını İslam dinine yoluna çakırgan. Alar indi şoşa zor yolda, şoşa halkka ilim üretüde mahsus mektep tüzügenler. Ol indi tarikat dip atala. Ol Yesevi tarikatı. Yesevi tarikatı bütün Türkiler için, ol da olsun indi Özbekler, Kazaklar, Uygurlar, Tatarlar, hatta ki Farsiler, Taciklar arasında big zor dereceye iyi bulup tura indi. Yesevi tarikatında Tatarstan'da da big köp kişiler hem indi şuşa tarikatta onlar zor bilimlerini halkka öğretkenler indi. Anda köp ittirip zikir, tesbih, hakikat, tarikat, anda şunday sistemalar var. Min ol sistemalarda big usta tugul. Lakin indi jеңіл iş tugul. Şun sufi bulurga tilesen sen bütün nerseden üzülüp, gel zikirde, tesbihte bulurga özünün edep ahlakını ideal revuşka kitirge tiyirsin indi. Eğer tilinden bir naşar söz ışkına iken, göz qarashın bilen bir indi kimgedir mükibben, nindidir bir tekebirlik bilen, nindidir bir ulukluk bilen qarasın iken, senin bütün tarik, bütün yolun bızıla. Şuna dağın big zor mektep, big zor dereceli mektep bulgan, şuna dağın elikten Yesevi tarikatında bulgan şeyhlerini, şoşa galimlerini big hürmet etkenler. Çünkü bu tarikatta bulgan kişiler indi üst sözünde tura bulganlar, nıklı fikirli bulganlar, hem indi bilimni jitkizüde zor derecelerge erişkenler. Hiç şeksiz indi var kritik qaraştağın, ol indi Saud Arabistan'dan gelgen Türkümler, Selefi Türkümleri bir katı kritiki bildireler. Lakin köpmegene şuşu Yesevi tarikatına kritiki bildirsen degen, alarının ölüşleri bir hesap zor. Orta Aziyini, aldığın Aziyini, hem hatta ki
Қытай ягында булган, әйтеп кетик, Уйгырстан жакларында дагы динне таратуда иң зур, бу подавляющее большинство, 80-90% шушы тарикат галимнәре аша булган. Менә бүген без мактанабыз, мөселман өммәте зур, миллиардтан артык, 2 миллиардка якын киләбез дип. Шулар арасында төркиләр, ул инде 300 миллион, 350 миллион кеше. Шушы халыкка динне белдерүдә бу тарикатның иң зур өлеше булып тора бит инде. Шуңадан Хуҗа Әхмәт Ясави ул бик зур дәрәҗәгә ия. Һәм аның хөрмәтенә ул үзе вафат булгач, аның бәләки генә бер бинасы була кабер өстендә. Соңыннан инде шушы әйтеп кетик, нашествийлар була бит инде, монгольский ордалар, алар җимереп бетерәләр аны. Аннары Тимур, Тамерлан 1400 елда шушы бинаны салдыра куша. Ягъни менә бу бинаны, мен сез күрә торган бинаны Тамерлан салдырган. Ягъни сез менә камерадан күреп торасыз, мин үзем күзем белән күреп торам. Моны шулай Тамерлан дагы күреп, карап, сакланып торган бит инде. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, тарихка бер кайчан дагы бер яклыгына карарга ярамый. Гел яхшылар дип, гел яманнар дип юк. Bütün кешендә яхшы ягы бар, bütün кешендә җитешмәгән ягы бар. Ләкин кешенең һәм кешедән соң калган изенә карарга йөренергә кирәк. Хуҗа Әхмәт Ясавиның изе ул сөйләп бетергесез зур. Ул кешенең тырышлыгы белән, аның инде шәкертләре белән, аның инде өйрәткән һәм калдырган белемнәре белән бүген миллионлаган, йөзләгән миллионлаган халык кулланып яши. Шуңа дагы әлхәмдүлиллаһи шөкер, кабер гүрләре нурлы булсын, шатлыклы булсын. Безгә дәгән мөселман өммәтенә шундый зур дәрәҗәле галимнәр үстерергә насип кылсын. Менә карагыз, нинди качественный. Бу бит ничә йөз ел менә бу ясалган плиткаларга. Монда инде һичшиксез реконструкциялар күп булгандыр. Бу реконструкциясы тора алмый монда бина. Ләкин менә бу основной арка, аңа җәмәгать 500 елдан артык, 600 елга якын күз алдына китергез. Менә бу колонналар. Аскы өлеше, скорее всего, ясалган. Ә менә бу өске өлеше тарихи. Куполга игътибар итәргә була бит. Куполны карагыз. Нинди качественный итеп ясалган. Сөйләп бетергесез. Ничек мотор. Ничә ел тора. Түркистанда шулай кызуда була, суыкта була. Шуңа били күрмәгез теге, яра яңгыр күрми, яңгыр да күрә, кар да күрә, буз да күрә бу купы. Ләкин тора. Шушындай бина, әле мин сезгә төрле почмаклардан төрле ракурсларны күрсәтермен, Алла бирсә. Mavzoli içinde bunlar şimdi күмелгән кешеләр, бу зиратлары, төрле галимнәр, төрле елларда күмелгән. Монда садакалар калдырып китәләр. Әхмәт Хаҗа Ясавиның кабердәге менә шулай качырылган. Анда реконструкция бара. Керәгә ярамый. Керәгә ярамый дигән ни нуж мен менә гараз капитальный ремонт ясыйлар монда да. Менә бу залда элекеге ханнар җыелышып тема күтәреп утырганнар. Нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый, нинди планнар булган. Монда төрле изгеләр ята, күмелгән. Монда халык дага итәләр җыелышып. Şimdi özünçəliklə gəldərgə yaratam. Yine teki mollalara bitin dağa qılıb otura.
Nedidir işken tizgide çabuk gitken yıkalı yılıp gidip durat egene. Meyden bir kız bir dağa dip tatarşa var biten şunday bir formulировка. Kolunu koytarıp bir 15-20 kalak bilen dağa kıldık. Tegeler aptırap yana karıyorlar. Kol koytarıp dağa kıldılar. Amin amin aytıp duralar. Tege molla жүгүрүп келди, мен кайып карап тура, урус кишиси келип, давай ите деп. Мен тизгине чапты да кеттим. Мен шундай хәлләр. Менә бусы бит икенче яктан Әхмәт Хаҗа Исабиның мавзолей ягында мәчет ясалган. Мен шайтырып нинди мотор. Яклардан, тарафлардан күрә аласыз. Менә монда хатын кызлар укыса. Менә монда михраб. Yarattılar okey. Onda hatta ki cemaat namazlarda uyuştururlar teregen kişiler için. Para kısmına bu büyük eski keramika ama neçe 100 yıl уже. Büyük motor, büyük yaxşı tura. Hazır kırıp. Tübe kırında çıkıp turgan evreler bu водостокlar. Bunun tübesi скорее всего плоский üstte. Şol kupol kırında. Ne karaz indi. Центральный kupol indi zor. Hemen bu zdaniye kara kısmına krepes formasında yasalgan. Büyük. Тоже büyük серьезный yasalgan. Osman joytu bu taraftan oran. Teginde tağın bir meşit var. Menamda tağın bir mavzoley var. Hansına görüp getiribіз. Ya bu mavzoleynin ikinci yağı. Karağız. Ne kadar zor. Bir 30 metre büyüklükte menamda arka ul dastan deb atalar. Менә bu dastanның размерларына карагыз, ни кадәр зур. Менә bu формат минемчә тимердән вакытында ясалгандыр да инде. Соңыннан тегеләре пристройка формасында кушылгандыр. Чөнки бусы күбрәк тарихирак кашаган. Менә монда бер раскопка бар. Монда тагын ниндидер раскопкалар урнашкан. Bunda haberler urnaşkan nedir izgi kişilerine. Вот. Менә монда бит инде мавзолей Рабига Султан. Bu инде Хоҗаның хатынның нидер. Хәбәрдер карагыз, тоже бик мощный куполлар куйганнар. Вот. Мощный хатыннарның хәбәрләре дә мощный. Шулай. Булар миңа эләкте. Motor itirip jıyılganlar ekskursiya yapaları. Bunların spesialli kameralarda gelip düşüre. Hürmetli dostlar, ben dastanın işine kirdim. Ne kadar zor. Söyle bitirgisiz. 12 etajlar deb o'ylagan edim. 12 etaj gana tugullar bu. Daha da büyükrek kebek tuyula. İçine kirsen kayakışlar tümünde. 30 metre точно var. 35 olmasa. Bunda restavratsiya var yazılgan şunun turunda. Balık rahatlanıp jol eteminde ekskursiyonный поток Gülzor. Abası mavzoleyning ikinci yağı. Restavrasyonный работалар var ama bunda tağın bir mihrab var. Mihrab akşa jellemegenler bunlar yaratkanlar mihrablarını. Arağız indi kapitalni mihrab. Bunda magazinler, satalar bütünsi de var. Tegende tuşkalar bunda elini var. Kıymasını verip çağırıpız hazır. Barığızga dağın indi kengeş etem. Türkistan'a kelip ketегиз. Bunda gajayip motor. Mene misal ko'rsatam. Big motor bir manzarani. Ekiyetlerde ekip karmaşık. Karız. Nedir? Tarihi vakitlarda жүрген kebek. Şunday formatda yasaganlar öbeleki bazar çıktı. Çıkmadır format. Tarihi üründe жүрген kebek. Haydar ekiyette kebek elekken eski zamanlar.
Bu rakurstan mavzoley tog'i da motorroq ko'rindi. Quyosh tag'im bor. Mana bu balakay mavzoley, Robiya xonim yota. Bunda qolganlar da ko'rindi. Diğerlerge pamyatniklar. Bunda akşam ko'p bo'lsa, degada o'tirib yurib bo'lar. Atqa da atlanib bo'lar. Natijada tam balakay mavzoleylar bor. Qancha? 1000 tenge. Şuraya geçsen, videoda seferiz boşta. Tüyede mi? Tüyede mi? Tüyede. Yolumuza devam ederiz. Şu Meleke Kerime'nin indi estinasının var. Hazretlerinde diyorlar var. Şunda da var pararız. Yol ekspozisyon. Bu rakurstan mavzoley tog'i da motorroq ko'rindi. Quyosh tag'im bor. Mana bu balakay mavzoley, Robiya xonim yota. Bunda qolganlar da ko'rindi. Diğerlerge pamyatniklar. Bunda akşam ko'p bo'lsa, degada o'tirib yurib bo'lar. Atqa da atlanib bo'lar. Natijada tam balakay mavzoleylar bor. Qancha? 1000 tenge. Şuraya geçsen, videoda seferiz boşta. Tüyede mi? Tüyede mi? Tüyede. Degada o'tirib yurga to'g'ri kelgan. Resulümüz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam o'zining izgi hadisida aytdi: "Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi." Odam bolasi ilmni olirga tiyish. Endi o'sha kichkina shoxdan mahd ol endi bizning qalabil, ya'ni tuvan birinchi odamlarini atlab o'sha beshikdan boshlab bilimni to'plab umrimni boyitirga tiyishdi. O'zingning ko'nglingni, o'zingning adabingni, o'zingning tashqi qiyofasini, siylamanni bor yoqdan sen boyitirga tiyishdi. İlellahdi, lahidga tushguncha qadar. Biz baribizlarning beshikdan chiqdik, hali lahidga kelib yetmadik. Şu iki nokta arasında yürüyoruz. Kimdir jeyov, kimdir boshqa, kimdir yerga o'tirib. Lekin biz isenler, biz oyoqda, biz ko'ramiz, biz eshitamiz. Shunga o'zimizning bilimlarimizni to'playmiz. Endi bo'sh, ma'nosiz, kerakmagan bilim tugul, xayrli bilim. Ol maktab, institut, kitob, din tarafından bilimni yeyib, o'zimizning ko'nglimizni boyitirga kerak. Shoy yigitlar, mana men bunda qozoq yigitlar tinglab tura. Shunga da shkolga borgash, yaratib o'qig'iz. Жақсы shkol. Жақсы yoqdan kim bunda? Bunda kim? Bilishdi. Молодец. Mana yaxshi o'qiyapmi? Senga qarab Nursulton Nazarboyev g'ururlansin. To'qayev da g'ururlansin senga qarab. Butun dunyo qarab g'ururlansin. Siz veliki kishi bo'ldinglarmi? Aning uchun telefonda o'ynama, kitob o'qi. Kitob o'qisan kishi bo'lasan. Videoda yurdim, balakigina vaqaz yozdirdim. Ana videoga qo'yirmanin, qararsız. Biz yo'limizni davom etamiz. Senda bek ko'p istiraynilar hali. Alarni bittasin ko'rib ketiribmiz hozir. Закрывается в 6. Meshit zakrybaydi. Mana hozir podzemniy meshit degan yer ostida meshitga kirib shaygal qarab ko'rib. Endi bu ekan yer osti meshiti. Bunda nedir? Raskopkalar. Xabarliklar. Mana negizi qorayishlarning
Осы істеп шығып берген уақытта бір форма болсын. Бұл құжат өтесін беріңіз. Selam aleyküm. Mene jер астындағы мәчет. Шушындай болған. Көресің қызудан тойып, чөп отырғандардар, міне мұнда зікір етіп отырғандар. Шөйттіріп жиылышып. Музейінде шапандар, каперлар, міне шында шушындай колонналар астында. Мұнда қызу түгел, самыйған шоңа жиылғандар дейіндалар. Әхәттен намаз оқығандар, міне мұнда бәлекеген экспозиция да бар. Міне міндерлері, намаз оқи тұрған намазлықлары, китаплар. Китаплар шеклемей, опять Қазанский басмайында бұл. Қазанда басылған. Шындай комплексінің нейі макеті жер астында қызу болмасын үшін қазандары бар. Қазан шап, конечно. Мұнда малай бір 200 кішіге плов пішіруге болады. Мұнда тағы не дейдір? Zindan da var bağay tertipsiz şakirtler için. Şunday şapkalar giyip kitap okup oturganlar bitinde. Mene şecereler. Mene Kur'an sureler yazılgan bunda. Masa kuresin teharet olatıran bölmeler indi. Kanalizasyon formasında. Ayaklarını yuvup namaz okuyanlar, kımganlar. Kımganlar maşını sonuçlamış kullananlar. Mesela bütün Jirasta Müzeyi. Şunda ekspozitsiya. Şatırlar koyula. Zor kompleksler hazırlanı tağın. Baka stroyka kaplangan indi. İkinci yılga bik kapitalini mat öttürüp aşılarga teyiştir. Şatırlar огромный. Her bir şatır aslında 1-2 bin kişi oturgan mümkün. Bik zor yasalgan. Biz devam etemiz yoluna. Bundağı tağın жаңа binalarını karayız. Restavratsiyadan soň muncha. Андай munchalarni bek ko'p ko'rdim endi men. Akşada tulisa kelmey. Bulgarda da var, Kırım'da da ko'rdim андай munchalarni, Dagestanda da tarixiy munchalar. Şoňa dagı wagtyndan akşany sarf etesi kelmey. Devam etebez yoluna. Elimde qary sayfırlar köp. Hazır parkның bu yağından çıkıp park subhanallah qarak ismini imartda ko'rdi o. Manda обустройство Emiratlardan da kalışmıdır diye böyle. Sıkıntı kiras. Ne şu verip gitmediler. Sorry to, все нормально. Sorry diler, men ne diler. Mari yıldan kelgen kreditler kıstlar meni. Sorry diye. Soramayım bir yerde. Yara aradan çıkmadır. Amasın ne diler. Kırıp yoytup çaktıran bölmesi degen var. Yaxşı, hazır netegi meşni köri gel. Onu içip mikan. Komşuluk sortta kaldı, biz sekerlep kana çıgabız. Manda mene остановка yigitler jyılgan krutoy maşinalar bunda. Bunda çaptırıp yürürler, bunda çaptırıp yürürler. Qaragız. Çık motor. Kişiler yürürler. Mene bunda tünle gajayip motordur endi. Kazakistan'dan sen gördüm. Nочной подсветканы ölüp yaratalar. Вообще ночной подсветка gül bütün жүрді. Suvenirlar. Mene bayverler tünle biknak motor ittirip janıp taratar diye bileyim.
Dağın fontanlar. Biz devam etemiz. Qaraqstıgından indi yana binalar bizni әле көтә. Менә Turkistan Visit Center bu turistik center бугайында. Так. Менә мондай мыйыклы кешеләр мине шикләндерәләр. Так, кызыл флагы бар. Күкрәгендә, значит, коммунист. Но мыйыгы шикле. Кем икән бу? Зәңгәр здание тоже мотор итеп ясалган. Шөкер. Так, кемдер кызыксына, температура ничек дип. Объектлар тирәсендә 30 иде. Хәзер примерно 24-25. Барас гына җиле бар, рәхәт җил булгач. Карагыз ничек мотор. International University of Tourism and Hospitality. Bu мотор здание мәчет түгел, хөрмәтле дуслар. Бу интернациональный международный университет туризмы Казахстанда. Карагыз әле, аның кырында нинди мотор бина тора. Гаҗәеп форма. Мин яратам шундый формаларны. Нестандартный. Менә монда бер йомырка формасында дагы мотор узурлы нәрсә бар. Нәрсә икән бу? Масамир сувениров дигән. Кіріп балмайкам, монда кіріп карыйк. Сез белән бит инде күрдек. Кайда безнең университет туризм урнашкан. Менә монда карагыз, шушы мотор форматта инде урнашкан общежитие, торак урыннары. Яшьләр менә шунда укыйлар, тегендә кирип инде белем алалар, монда яшиләр. Шулай мотор ясалган. Никадәр гаҗәеп. Хәзер киләбез әнә теге Wow Plow дигән әйбергә. Нәрсә микән ул? Мотор здание Farab Library дигән. Аль-Фараби ул элеккеге фарси галиме, ул инде врач булган үз вакытында, философ, бик күп наукалар, белемнәр белгән инде ул абзый. Ватаның хөрмәтенә китапхана ясаганнар. Анда студентлар кирип укысыннар өчен. Мин инде дә аңлап бетерә алмыйм, интернет заманасында китапхана нигә кирәк икән. Но как архитектурный ансамбль да килешеп тора. Бик мотор. Ne kişiler җылайталар. Шаптырып йөриләр егетләр. Электромобильләр бит алар. Тавыш ишетелми. Magnum ул местный инде. Супермаркет. Зур торговый центрларда була, бик күп күрдем аларны. Бас сказано. Кирип чыгабыз, карыйбыз хәзер. Кына киләбез. Шушы бинага бик үзенчәлекле бина. Карагыз, монда кафе, Wow Plow. Монда кешеләр кирип плов ашый алалар. Бу торговый центрлар монда. Бусы торговый центр Rediston дигән. Бу да аны чыктыр, кирип карабыз. Карагыз, ничек мотор торговый центрны ясаганнар. Бәяләр арзан түгел, сразу әйтәм. Казанча булмаса да теге авылдагы столовый бәясенә кирип ашап булмый инде монда, дуслар. Летающий кинотеатр мин дә аңлап бетерә алмадым инде, шулай бит. Исеме ничек? Джалас. Джалас, менә Джалас стоит ди. Шушы йомырка кебек здание иде. Ана не көрсәтсәң, реклама. Рекламадан күрдем мин. Вот. Ләкин 6000 ярым тәңгә сорыйлар күп шул. Янда чатырган кушлар да бар, бөркетләр дә. Бик мотор, бик кызык. Ләкин 6000 ярым тәңгә минем өчен бик күп. Бере башка вакыт байгач килермен әле. 6000 ярым тәңгә ул безнеңчә күп тә түгел, 1200. Честно әйткәндә, сәфәр юл узын, шуңа дагы
aldan ayta olmayman. Yetir mikan akşam, yetmez mikan akşam kolumni suzib yurga to'g'ri kelmas mikan? Akşam mening o'zim bilan ko'p tugul. Nibara $600 olgan edim men shu 1-2 oylik yo'lga. Ул бит запасыда булырга тиешаның бөтенләй берен сыра тотып бетерергә ярамый. 2 ай буена нәрсәләр генә булып бетер, нинди хәлләр булып бетер. Шуңа һәрбер тиенне сакларга тырышам. Әле кайткачта гына яшәргә кирәк. Аллага тапшырып, каршына шундый мотор бина тора иде. Аның эчендә детский центр карагыз. Ничек мотор ясаганнар. Балаларга кирип жол итәргә, уеннар уйнарга бик яхшы, бик кызык урын. Моның бит ниләрдәген теге казакский стильдә. Балалар җыелып куялар. Яхшы. Әбиләр саклап утыра. Бик интересно сызалган бу. Түркистанга киләсез икән, бер зур пачка акча алып килегез инде. Монда суйган чиреп була. Акча тотып. Мысы VR. Күзлек киясең дә тегендә монда җигелеп йөрисең. Квезонны тагын әле мотор күл белән дәгән бизәп куйганнар, карагыз. Ничек мотор монда. Таш эчендә динамиклашырып куйганнар. Күлләр мотор. Может, балыклар да бардыр. Карагыз. Балыклар күренми. Ничек мотора? Вообще четко ясаганнар. Достlar, tağın bir mertebe sizge kengеш итәм, bu мотор урынны кеңеш итмичә булмый. Әкәмәт мотор буҗаклар. Килегез Түркистанга. Гаҗәеп мотор. Чагыштырмача суши белән әле арзанрак та чыгачак. Нинди мотор җирләр. Нинди мотор күркәм урыннар. Бунда стоит барыга. Бик мотор ясалган. Мотор җирдә детский мирда урнашкан. Менә күрәсезме? Монда кирип детский мирда үзегезнең балаларыгызга төрле уенчаклар, әйберләр, киемнәр ала аласыз. Һәм рәхәтләнеп күңел ачып кире кайта да аласыз. Менә монда канал, каналга якынрак килербез. Күперләрдә бар менә. Күпердән дә узып була. Менә сезгә ничек мотор иттереп торговый центр ясаганнар. Вайкики кибете. Монда кирип ашау урыннары, каравансары, кафелары урнашкан. Менә мотор. Венеция ясаганнар пустыня уртасында. Нинди мотор урыннар. Җирибез карап. Әкәләп кенә гүләйтеп җирибез шундый мотор урыннар. Әле бетми мин уйлаган идем, бу канал бер 50 метр яра 100. Ну яра 150 метр булыр инде дип. Мин барам да барам, бу каналның ахыры күренмәй. Бик узун. Моның системасы ничек икән? Моның кадәр су, бу бит су гел җөреп тора диш, хәрәкәттә булырга тиеш. Минең сүгәләр синди наслаждалсың, син һәр вакытта сендер күрсәң ди, уйлый башлыйсың диләр. Машина күрсәң ничек йөри ул, канал күрсәң ничек аның суы хәрәкәт итә, нинди системада эшләп тора. Шундый бер начар гадәтем бар шул. Күрәм икән бер нәрсәне гел ничек ул эшли. How is it work? Ни рәвештә ул хәрәкәт итә. Шуны беләсем килә. Без сез белән килеп җиттек. Спортмастер. Теләкләрегез булса, монда кирип, үзегезгә әйберләрне ала аласыз. Спортмастерда. Россиядән китмәмдә кебек
Үзебезнең спорт мастерда жүрим дип уйларга мөмкинсез. Ә бу үзебезнеке түгел. Бу Туркестан шәһәрендә казакча язылган "Кош килдiniz" дип матур иттереп ясалган кибет. Спорт кибете. Вот шундый хәлләр, дуслар. Бу мин йөри торган зур комплекс ул караван-сарай дип атала. Безнең Ширмешәндә дә караван-сарай бар, но ул бераз башкарак. Менә карагыз, мин менә моннан йөреп чыктым. Монда килеп җиттем менә бу здесь дигән. Хәзер буларак чак менә шушы караван-сарайның түгәрәк өлеше. Түгәрәк өлешендә тагы да матуррак, тагы да кызыклырак шоу фонтанов безне көтә. Хәзер барабыз алга. Менә монда ул булачак. Менә дуслар, мондый матур җиргә килер өчен күп акча кирәк түгел. Бу урын абсолютно бушлый. Мин монда бер тиен түләп кирмәдем. Каядыр ниндидер ресторанга кире башламадым. 1-2 сәгатьлек су алган идем, шушы су белән көне буе йөрим дә йөрим. Хоҗа Әхмәт Ясавиның мавзолеена 350 тәңгә алдылар. Диегә утырып йөрергә 1000 тәңгә алдылар. Булды? Теләсәң анда да кирмәсәң 1 тиен акчаны тотмыйча, шушындый матур җирләрдә йөреп була. Шуңа да әйтәсем килә, хөрмәтле дуслар. Кызыклы сәяхәткә чыгарга телисең икән, акча диләр. Теләк кирәк. Күп әйберне, бик күп әйберне акчасыз да күреп була. Просто вакытыңны табып, теләгеңне булдырып йөрергә генә кирәк. Һәм дөньяда әллә нинди гаҗәеп урыннар бар. Кайсыларын син бөтенләй бушлый күрә аласың. Монда килергә дәгән бик күбрәк попуткаларда килдем Казакстанга. Кая поезд, кая попутка, кая танышып. Шуңа даган җәмәгать сәяхәт тормышны бөтенләй башкача ачып җибәрә. Һәм сәяхәткә акча түгел, теләк кирәк. Теләгегез булса, бөтен шушы матур әйберләрне күрә ала бай кешедәген. Күрә ала фәкыйрь кешедәген. Ният кенә кирәк. Ниятең булса, гамәлең дә булыр. Гамәлең булса, уңышлы да булырсың. Уңышлар барыгызга. Oho. Selam Kazan. Selam aleyküm. Vadiyallah selam. Şubat kaçmında tağada motoru. Подсветкалар кабында. Менә шушындый мотор мәркәздән мәчеткә килеп ләгергә була. Менә карагыз, мәчет ничек мотор урнашкан. Һәм инде кем рухи яктан үзен чистартып аклады икән, менә монда барып муншасына барырга мөмкин. Шингиз муншасы тәнендә пакларга мөмкин. Җанны гына түгел бит. Тәнендә пакларга кирәк. Мәчеткә барабыз. Мәчет, то есть тоже корылган бик мотор. Площадкалар бар утырга. Тәхәрәтханәләр бар монда кирип тәхәрәт алырга. Мәчет. Артык нык зур күренми үзе, ләкин кергәч күрәбез. Никадәр зур икәнлеген. Монда урамдагы тәхәрәтханәләрне яратам. Ну, Төркия стилдә ясалган инде. Төркләр дә шулай. Хотя якынрак барсам, бу мәчет зуррак кебек тоела. Карагыз. Зурая да зурая. Хәзер менә тәхәрәт алып кирип карарбыз. Инде
Mescitke. Kısmında iki zal var iken. Nasıl oramdağı zal? Tübesiz. Nasıl işte zal? Her bu işte zal, bu tağam bir zal var iken. Kara, subhanallah. Kapalı motor тоже. Şu stilde. Evet, bağlar oynuyorlar fontanda. İşte kapısı. Kırık koyup. İşte kişinin de zor iken. Big современный. Mihrab. Tefeze. Belki mihrab. Neki şitte saat 9. Türkistan yoklarga da oylamay. Nechik maşinalar şaha berdi. Toy şaha beriler. Sizler halık dolu. Yürüyler, gületteler, karıylar. Big Kürkem. Mene meşit. Mene mavzoley tura, тоже посвященный мотор итереп. Ишик ябылмык иш белән дәгән. Yürüyler полным ходом. Big мотор. Подсветкалар да бар. Türkistan'ın tiyatrı. Onun oturga big over. Çünkü zdание içinden big zor. Ekemet zor. Ben yaraktan çürüm. Bir 70-80 metreden çürüm. Ben avtobusun көрәсез mi? Avtobus hala trelip de durmay. Ne kadar zor zdание. Müşteri sağanlar bana. Karıda şol ney? Karavansaray, кинотеатр. Абысы университет. Карап турганда мәчет кебек. Калганнары гостиницалар бүтүн. Менә бүтүн шәһәр. Подсветкалар бүтүн жерден мотор иттереп барабыз. Достар, Türkistan'dan чыгып барам. Кайту yoluna, кайту деп инде сәфәр yoluna. Hazır vokzalga taба барга керек. Темир yoldan мында сидящий билетлар бар. Шунда барга инде план ала теләсә. Менә көндүзен кич белән жүргән җирләрне күрсәтеп чыгам сезгә тизгене. Менә инде Türkistan буйлап барам, карагыз. Нинди мотор фонтаннар монда күп җирдә. Шәһәр каралган. Бик яхшы. Бүтән Казакстан халкы монда килеп yol iteler. Çit illerinde kurdum ezerek. Rusya'dan ilk işe bir grup Fransızlar da var idi. 6-7 kişi. Arap biriler Srednya Aziya'nın. Big motor, big Kürkem. Prostoy uğramlardan yürüyoruz. Bunda bir bazar senteri kebek. Şeyhana Navruz degen. Qarağız nechik yasalgan. Pıylау ortalığı. Center Plova. Көрібіз енді көп мотор екен. Шундай мотор ясалған. Значит, қимет енді. Шундай мотор ясалған урын. Аккуратно ғана. Міне резной колонналар белән. Шундай мотор ғана не енді отыра тұрған урында бар. Бұл менің портфель енді шушы 10 килоны күн сайын көтеріп берем. Так, плов. Hazır olup gelirler, мен sizге сөйлеп кетірмін бүтінсін. Неше сом, бұлай относительно дешево вообще еттілер. Motor орында мия кетірділер салат, полный талинка плов, иті көп, Аллаға шүкір, ипи, һәм менә каркады шәйі. Бұл бүтінісі 1000 теңге. Бұл біздің шәйінде так
Bu salmasam 300 so'm. 300 so'm. Bek yaxshi menimcha. Butunsi jitamanda. Hurmatli do'stlar, plov super. Super plov. Вообще temli. Bunda itde var, bunda kazılık da salganlar, bunda yumurta da salganlar. Еще bunda жемишler de var öyle. Salata da subhanallah. Вообще советую. Eğer kilseniz Türkistan'a plov centerga kelегез. Пулау урталыгы дип атала. Бик яхшы. Terlep gitti deb ayağım kolunu alıp keladır. Çüş. Pakistan'ın bazarı bitindi. Bazar teritoriyası. Mene avcılar arabalar bilen çarpıp yürüyorlar. Bunda bütün bazar nelerimi ya hazır valyut almıştırak gerek. Biraz akşa bitti. Bunda svetofordan soň sulga dediler indi. Mene çekizip tap bararбыз. Endi barabыз. Vokzal boylap. Halk köp. Şabalar, boğalar, calıp baralar, şaştarazlar, şunday urunlar indi. Baramızda sonda bir üstünsedir ola. Bir faktörlü urun bu. Kişi köp. Sevde bütün yerde. Halk, mır. Bugün воскресенье, bu yakta pazar günü diyorlar ana. Çabalar da çabalar. Pakistan'ın pazarında yürüyeyim. Onda bir kup kişi. Bütün sinesedir ola. Ну, ne seytirge. Bizde ekibik şu Kitayski şirkatları bindi bütün cüzdede. Качественный evreler görünmüyor. Aslında şu Kıtay'dan taşıyan evreler bütün cüzdede. Zor targı centerlarda beyler kıymetinde yok şeyler var indi. Hatun kızlar kiyinmesi mislidir indi. Bizim tavsiyeler getirek yok. Kamzullar. Optum. Şapan, kamzul. Özümüz dilegen kepkini taptım. Kazakistan degen. Benim xiyal var. Her bir ilden birer kepka koytırgаны. Значогы da var. Tigilgen de motor ettirip. Plak tüsleri de var. Kazakistan dip yazılgan. Kazakistan alga. Ожидание мотор токта düşem. Şunday. Аккуратный мотор yasalgan. Ожидание. Türkistan'da poyuz kütüyoruz. Poyuz sideşi benim. Allah'a şükür oturup neden Türkistan'dan Şimkent'e oylagan endi sideşi vagonlar bula deb askartını berdiler. Biz mestakım koyaklar жетişti, şunda kirib oturdu. Yaşap kettik. Barabız Şimkent'e. Keşke 9'da bulabız indi barabızsa. Опять dolap oylab barabız. Опять құрылық. Центральный Азия. Yeşillik bitti. Fakat şu Şimkent'e tabi şuşunday dala tuttuğura kapkara. Bugün tudu. Kişiler var abi bütünü bizde. Opa sağın ortaya kaçın gelip de biz deyip. Bunda biraz yeşillik görünür. Bizim için ayırım. Uyganlar bir poyuz, bir vagon. Şimkent'te. Manda bir ko'rgan yo'q hali. Platnoy poyezd. Bir poyezd, bir vagon. Mana biz hozir Arish stansiyasida. Biroz to'xtab turamiz, ketamiz.